Қасыры түйілі чутала фольклорист, краевед Николай Тарасов Степанов 1915 жыллаққа оскола хенен фольклор оны литература музейін тербиті. Оттан бұл музейгі боланын сақа литературада түріттен яғаттан туық бар материал бартаманна түмілден сытыр. Мен білген боланы бағыры мәті бұйын некетен бұл музей материалларынан иннеке эдиритчаттар элбәгә билен көрөн үйрәтәлләргә уанна багыры мәттә усаны бу биге хаңыз колабытыгар кини базатыгар туах район осколалара келен үйрәнәлләргә тоҗитәккә бу фольклор литература музейгер боланан аңардас литература булбакка физика да болун, история да болун, география да болун. Осеннен тух бар бу сакахеригер оңголубут кинигелер таксыбыт кинигелер бартаманнасы таллар. Олонан болайын никитин боланан итчаттар даны үйренәчилер, студентлар бу материалларынан таксаннар туханлыктарын сөбетте. Оттан билген бу литература оны фольклор музейгер материалларынан аныглы ситименен туханаллар. Ол курдук элбэх оголар бастакы кардыга шаг будущее онны боланан бу атындагыны научно-практический конференцияларга докладтарынан тухана тураллар. Оннан музей хинен арас выставкалар ытыллалар. Ол курдук передвижной выставкалары, көһәдел выставкалары эметериебит. Ол курдук Жокускайдагы Емельян Ярославский атынан краеведческий музейга Николай Тарасович хомуйбут материалларынан оны кенүлетин тугунан улахан выставка турбута. Оны серге Мимнедагы краеведческий музейга көһәдел выставка тербиппит, сунтарга болбута. Онны былрын Николай Тарасович хүч саһагаран Аллах осколар дүнен, нәһлие гүрдүнен улахан терәһеннәр ытылды буттара. Иннегеннән киняха саха кен туттар жона диен бичек киниге издательство тыгар кинигете бичәттәнен таксыбыта.